Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva Hechos capítulo 3 versículo 1, 8 peve. Ha péicha he'i Pedro ha Juan oho ka'aru las 3 hora rupi ñembo'e órape ñanderuetéroga guasúpe. Ha peteĩ kuimba'e ikarẽva isyrye guivéma ojegueru meme árape ñanderuetéroga guasu roke porãme ojerure hag̃ua pirapire umi oikevápe ñanderuetéroga guasúpe. Upe kuimba'e upéva ohechávo Pedro ha Juanpe oike jave ñanderuetéroga guasúpe ojerure avei chupekuéra pirapire rehe. Pedro ha Juan katu oma'ẽ porã hese ha he'i hikuái ichupe ema'ẽ porã orerehe. Upe vove ha'e oma'ẽ hesekuéra ha oha'ãrõ ohoipyty hag̃ua ichuguikuéra pirapire. Pedro katu he'i chupe plata ha oro ndaguerekói, pe aguerekóva katu ame'ẽta ndéve. Jesucristo Nazareguarérape eguata. Ha Pedro ombohasa ipo'akatuape ikarẽvape ha omopu'ã ichupe. Ha upe vove ipy ha ipy ñuãnguéra imbaretejevy. Ha opu'ãvo oike Pedro ha Juan ndive ñanderuetéroga guasúpe omomba'e guasu hag̃ua ñanderuetépe. Ko káso ñamombe'úva ápe jahecháko kuimba'e ikarẽva he'i. Ijapáva, ndoguatáiva ijehegui. He'iháicha ápe ojeguerúmi ichupe ko'ẽre ñanderuetéroga guasúpe ojepomoĩ hag̃ua opa ou'ape upépe oikevape óga guasu Ñandejára-rógape. Ha he'i ápe péina upéi jave ohasa upérupi Pedro ha Juan Jesucristo remimbo'ekuéra. Ha upévoko tapicha ojeruréma katu pirapiremi rehe ichupekuéra. Pedro katu he'íve versículo 6 plata ha oro ndaguerekói, pe aguerekóva katu ame'ẽta ndéve Jesucristo Nazareguarérape eguata. Che ryvy, che reindy, che handéko karaichaitéhína. He'ipe Salmo 51:5pe aikuaa porã niko che aikove guivépe ivaíva oĩ chepype ha che asẽ guive che syryégui cherekói ky'ahavoi. Ha upeichaite nde ha che ha ñaikotevẽ Jesucristore toĩ ñandendive, toĩ ñandepype jaguata porã jevy hag̃ua. Ha ko káso opaháicha tove toiko ha topa ñanderekove. He'ípe versículo 8. Ha opu'ãvo oike Pedro ha Juan ndive ñanderuetéroga guasúpe omomba'e guasu hag̃ua ñanderuetépe. Taupéicha.